Go epa e se ka fa molaong go tsweletse go nna tlhobaboroko. Baagi bangwe ba setse ba simolotse go tlhasela ba ba epang e se mo molaong kana zama-zamas, fa ba bangwe bona ba santse ba retelelwa ke go lwantsha bosenyi bo. Go enka ba itsana ba tsa moepo ba gona le chrome ba re ke yone ntsi thata, e be gona le platinum, e be gona le nickel, e be gona le diamond go teng ke kimberlite, e gona le pantala yone fale ya nka go ka one illegal mining e tsagalang ka falile a re go no fitlhela dio tseo. Ba itsanape ba re go tlhokega maikemisetso a sepolotiki go samagana le bosenyi jwa go epa e se mo molaong mo meepong e sa direng. It requires a mining solution. It requires an economic solution. It requires that the government designs and drafts a policy to allow for small-scale mining. Gabagare fa ane a etetse mo Rustenburg, tona ya meepo le eneji Gwede Mantashe o rile lefapha la gagwe le simolotse go tswala mesima e tlogetsweng mo go kileng ga nna meepo gona go thibela go epa e se mo molaong. We have closed almost all the holes in the East Rand. We are now given a directive that let's move to the West Rand quickly because there is a crisis and we will close those holes. Go ka Benchmarks Foundation go na le boZama-Zama ba ka nna dikete di le 34 go ralala naga. Sentle Englihihi, SABC News, Rustenburg.